Idngan ditama, Amri Tanak, Amri Espiritu Tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus di toko, kami kinabahan di kenengan, kami kepisan di Espiritu Tabitua, miampai na di Yesus sabi-api. Tapi na ngabi, kano mga kunda daw sa ngabi di toko, o mukapapatundan di toko sandi, na mamalamay di katapatan tahun melati Tabitua. Mga kunzo, dari kenengan tabakas, Om de Diyos tapinay ngabi. Danak mi dosa zo koza, it pamusaban ngabi ko, amit bos ngabi ko, idunoy naiman ko, abinunoy aw ko nangasan na mimang. Mazanasa ko, mazanasa ko, mazanasa ko tagazo kozo. Itinapogi, damikinsian zo di Mary, ia bitua pentihambus hahangay, sabi abiditasab sang tingabi, Diyos tapinay ngabi, dos mambayang nuntok dugo, dari Tuhan kiningan datoko. Kikasyanan na dada datoko kiningan tabakas, mamuhiyang dados ngabi datoko, magkapit datoko dengan pasizan selanjul. Tuhan kosyanay no? Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no? Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no? Tuhan kosyanay no. Kano sumambayang? Panak no, sumambayang zikoy, oy kinengan tabakas kozo. Dahil zikoy inasimbagatan mantag kinahohoday
Doko di panan, id susut di poku do doso. Pagabasan na da, maza di kabugwan di kinohodian ahaid, pianda dandad, di tanak nuntoy son nanakno. I mamamasi ang mamalinta, miyampay diyaw, idi kapisan di espiritu tabitua, kinangan montok sa hihinayad ay sa kapuson. Pambasaan Mantag di Propeta Jeremiah. Biyo, mikatno itadaw ngawi, ituhanno iti mabos, ontok da pasunizon kumay alahan, tutuhid montok di David. Imo malintamay sa bagay daladya, tatapot aba. Mimang daohi kawasian, iditana. Itadaw ngawi di Sido, at ang pasimay, i Juda, i Israel na po, nga magigizon it kahansanan. Itino, ingan i kapunganan may doy di Sido, ituhan, katuhidan dotoko. Dadi ingkano, mikot no itadaw ngawi, ituhan no iti mubos. Doon tok aw no di may mabopos po, o tuhun ngawi. Tumamamasi ituhan, iminagawit di tanak ngawi di Israel, do humabus di tanah do Egypt. Nga tu mamamasi ituhan, iminamamuan gumuhi, o minagawit muhi, di sinakagon ngawi, di kahuminan di Israel, do humabus di tanah, do kaibutan, o mantad sa wiyawi di pogun ngawi, ipinatangkapan di Sido diho, do magigizon, do itana, do iho senhi. Ibos di Tuhan. Itadaw ngawi di Sido, do mangkongo may o katuhidan, pibabasan, gisam i daaw no di mimang babang ibuhan. Oy kinayngan, patakaw no doy diladisam i daaw no di mimang babang ibuhan. Tu tampasizan may di Sido itong masikin, doon tok miyad isiyo, itong kuwangan iaw kobo, o siyanan may isido, dito mungkang, tampasizan may disido ikapasizan ngawi, dito masikin. Azaw no ituhan, kinayngan di Israel, isidono ikumaladya da ko'y mazan ngawi. Azaw so hihinaid o ngan tabantog di Sido, papanuono di tana o kabuntugan di Sido. Amen. Amen. Oy mamalinta di kahuminan di Israel, ipinapataak di undang-undang
tom tom po si so si koy no miam pai hongon po ika. I Tuhan, biampai Yesus, Omnyampai sedubano. pembesan, banta dia baltabas itu Tuhan sinuat di Mateo. Kebentukan dia, wahai Tuhan. Ingka o kinoi ko koto di Jesus don hodi. Itina daw i Mary na puwabazan ni Joseph. Nga paguhu ino kapiamong Ziyohop magigizon Naihan sa sido da poingkontizan no maza di espiritu tabitua. I sansabo da sido i Joseph tutuhun da ki kapantangan amau mimang da oihan sa sido da tuhun ginemuan pinapatanto da manggada da sido da dilahan ay so koyho. Nakatanto na di sido o pumusaban daw da mimang ditir dontok minintahang da disido da dinipi itasab di Tuhan om minobos. Oy Joseph tadak usay di David. Kada ko si Zay da magobit di Mary da muhi sebagi da sinaban nu. Tu magantizan may susido maza di espiritu tabi tua. Magkasusu may susido da sanghun tanak kusay masiti penguanan nu isido do i Jesus. Tu isido no isang hun i mamasi di tuhun ngabi daw do mantad dosa ngabi dia ho. Baino sabi abi iti do nantakan do menuhuk di bos ngabi no bos di Tuhan minaza di profeta. Magantizan may iha hangay o magkasusu do sang hun tanak kusay ampunganan may dia hoy sido do i Emmanuel ingan iki kamozon do kinaingan miampay do toko. Kapasik na pa Joseph ni man di sido inunu inabos di tasab di Tuhan do di sido daman novit di sido isinaban daw do hamin daw. Ia baltabasi di Tuhan. Hansan dari dia, Hansa Jesus Kristus. Tabinang kangabi, iti bos di Profeta Jeremiah, di pembasan ko iso di nangot ako di tino na panitinga natuhok dahil abal tabasi di bayan na diti. Tu pinapoy ho, itasab di Joseph, mentok do toko sangbian lagi do kay katan di Tuhan Jesus ipunganan may do Emmanuel anong intangan toko ko za tay ka pinakinangoto ko za tiya abal tabasi naman na diti iho na po focus tay ka kapagapan po di tiya abal tabasi do toko do mintong akon kay Jesus ang hunno ay Joseph. I Joseph sabo di Mary. I nadadi tayo minakano nasaga di dumadi da sebagai the foster father mentok di Jesus. Nakuha to focus di Joseph sebab memang Tuhan. Sabi da toko do mintong di sida sebagai the pembitanan da toko do komposisyon toko do tikit tadaw. Tuaw nakalatit i Joseph agazoh kozoh o kamozon di tasab mendok da tunto mod aw dati kabasa da manoy mo di bos di tasab nga tinoy mo di Joseph tumbazan isido ni man di sido tumanod da penuan di Tuhan kinaingan sundong ma da aw sido kalati sundong ma da abagat kozoh iti tanggungan di apoy manan daw. Amingkan ang ginatoko, nagkabasasan toko ti kita daw. To kiba da timpo da namo daw auto ko so kalati dati da
lahan kinengan mentok da toko. Kiba da timpo da keposisyon da toko da nambala bagatan toko. Auzan toko da memanaw. Nga sengyan pada ikat timpo megadi intangan toko Joseph. Intangan toko mitanan toko sido da ketumbazan di sido untuk di Tuhan. Tetapi dah ngabi mikat toko da bayna diti da kalamazan de kares diti kano sabe bida toko piso da toko ketumbazan da toko membai di Joseph kano tiambus da toko da pobok da minsan da tabitua diti. Azuk ni Tuhan kedengan dosa bidangun. Tubazarak bos yan nun ako tayo mazika di loti takon sa diyaw. Tuba di tanah kelajan hangun ngabi na tanaw tuhun. Dumandi may timuntok dagay di loti dok posisyon. Azok na Tuhan kedengan dosa bidangun. Tumazanak bos yan nun ako tayo mazika di hing anggur takon sa diyaw. Tuba di kebas anggur am kelajan hangun ngabi di tanaw tuhun. Dumandi may di tinuman na kusunubanansa. Imang sambayang tibinay ngabi, do kau bukan ku dia zungabi, o tayo mandada di kinengan, taman tabakas. Ikaw bukan imanta ko da diyaw ay Tuhan na danagay da atay mo dengan no da ikaw masyan sa na da mentok sa timpo ay sa kapusan da dumadi di ikaw bang ngabi di Kristus ilisay da kinapatazan da nahingasan imiha patay da dagay sandi maza di Kristus Tuhan sa I Tuhan miyampay Diyoso Pansabato ginabang nga videozo. Pansabaton sa iting nabi noy di Tuhan. Kanumanak na kupanang katawadan nga video di Tuhan kinengan na tukaw. Katunod ang matuhid iti. Tatapad na katunod ang matuhid iti kalajazam kapamasinsansa. Tumay mo amid ng banaw po.
Damanak dia udah kepenang ketahuan ngabe Tuhan, taman tabi tua, kinengan tabakas ko masa kepuson, maza di Kristus Tuhan za. Tu sababi ibos maguhungabi dari profeta ngabi, no kapagahunggung ni sido. Itina hahangay, huminangadon, amantok ni sido, niyambay kaginaban, panggahib na sababi ito. Sababi ito, boss. I John Baptist, himinazo do kay katan ni sido, ang pinapabal do katindapan ni sido, antok na koy kot ni sido. Niti na pangamazay do tak ni sido, damaso si koy do mondos da di katapatan da hamlati do kinahodian daw, moy do o iyom si koy di sido do pentahang id sambayang, umondos kozo id kazan daw. Amingkano, miyampay di tasab ngabi ang huguan tasab ngabi, miyampay ditikon lajang ngabi ang pamalintan ngabi. Miyampay sabi di magigizon ngabi di surga, mukwas ang ngabi di surga. Umuzoziko di azo kapazan na kabantugan no. Miyampay asa kupuson mga zozikoy. Bitua, 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 Tuhan kinaingan. Toto patabitwa kay Tuhan, ito budo sa kabituhan. Ito na pogi do di zona da bitwa kita ngabis mambayang sikoy. Mazada po sandot di Espiritu nu da ditingabi mega bahabaw matu. Moy da di da tingabi na mentok nagay. Ditinan, Omza di Tuhan Jesus Kristus za. Untuk ditimpo dan iman patabusoy sidam nasagako sudah seminuang da kondasan daw minanganu sudah doloti minanak daw kupunong katawdan ngabi minangakip di ang pinapatak di da makikii ang ngabi daw mos ano iti sababi ko pangakan na diti tu itinay-tinan ko ipatakan may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk napangay makan min sa sadap nano disday saman. Minsan po da minanak na kupanang katawadan ngavi. Pinatak na si do ida makikiiya ngavi daw mos. Ano iti sa babi ko? Ang panginom naman taditi. Tu iti na saban ni Zako. Iza di batas kapabago masa kupuson. Ipatunguan may mantok Diyoso mantok tagumo. Mantok di kapahiyangan na daw sa ngavi. May na iti dadikan naman dago. Ikatapatan taham latin ako tumbazan. Papabal si koy na kinapatasan no, oy Tuhan, ang papatahang na kinatungangan no, gisam bikot kabago. Itinapogi na masa si koy malamay di kandaman di kinapatasan ang kinatungangan daw. Matakan sa diyaw Tuhan, iloti na kapasisan, isasaban na kapamasisan. Manaknak mo ng katawadan ngavi, doon nagitan sa kaya na kapanan na dumbangan no, ang manampuan na diyaw. Ahudok ka sa kadas mambayang, damagi na ditinanam sa di Kristus, at imong sa kinadadad isa, maza di Espiritu tabitua. Ang dumay Tuhan ni Ecclesiano, pentongkap, patotongkap di pamagunan. O mabitan na sila na di kapanuan na tawad sa kaday. Sa ngabihan, miyampa di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi di padang ngapi. Ano mo nagito pinangapi Dagay, ino ako daw pidikan sa nandi katungagan, sabi napatayad ko siya nanu. Tayo mo na ziho, dadin nabaw da vos no. Kasi na Dagay sabi sumambayang sikoy, Damiyampay di hahangay tabito Mary tinadikinangan Sancti Joseph Salvador sido.
Miampai di apostol tengah bitua, sabai bisangti, ina kapapon si kau diaw di po di umulan ngavi, kano si kanada di kebosian, da dumadi, da sempi temungkus ngavi da keposizon selajul, ang mengazo membantuk diaw, mazari tanakno Jesus Kristus. Maza di sido, miampai di sido, id di sido, o ikiningan tamatabakas, idi kapisan di espiritu tabitua, sabi may kabantugan ng pantangan nga diyaw no, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Amen. Dadi penuh di mama siam na ug mazara kepengyaan poin kiningan, katama si koy dumabos. Tamaza di surga, abituano ungano, bikat au kepemelintano, izabnu oiman na di tanah, miaga doing kanay da di surga. Takadagay da tadaw diti, alotiza sa sangadaw, ampahyang ozikoy da hasang ngabi dagay, miaga dagay da pupohyong di santap mamuhasa umaban dagay. Kada suka vito de kembaztan nga pagabaso suka no mantad talat. Pagabaso suka Tuhan semambayang suka de mantad petitikit talat. Tawad no de menak de pibabasan itadaw nga bidagay. De maza di sakadaya de kusyanan no penggabas suka na dato may de mantad dosa ang pentampasi mantad sa pepikosan ginavo. Masa sekai pengandad di kehansanan Nabi Tuhan di kaikatan di mamasiza Jesus Kristus. Tui kepemulintan, ikuasa, ikabantugan na po, nga diyaw da babay no, sahihinay. O Tuhan Jesus Kristus iminabos di apostol nga bino. Pibabasan timponan ko diyazu, pibabasan ko takon ko diyazu. Kadentong, da dosa nga binagay, nga da di katumazan di eklesyano. Katawad na da manak da sido, da pibabasan ng pisan, ikatunutan miyang pahizab no. Imamama siya mamulinta, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, miyang padiyaw tumay mo. Omyampay sundubano. Kanaw magitatak di tanda da pibabasan. Oy domba do kinaingan, mangidu padidoso ngabi di pamagunan, o siya na dagay. Oy domba di kinaingan, mangidu padidoso ngabi di pamagunan, o siya na dagay. Oy domba di kinaingan, mangidu padidoso ngabi di pamagunan, o noy sikoy lapibabasan. Intangay, idomba di kiningan. Intangay sido, imangidu di daw sangabi di pamagudan. Abituan ng santap oho da di mangkan bin sasanop di domba. Ay Tuhan, ang sumapadan na patut ko da sumusok di tao ko. Kabosa na pagkos, ingasan na ikabulo.
Kanhos mambayang. Katay mo sa kanada na kosyanan no, di tanga di panambasangan tagazanoy Tuhan, papakito na kapantangan kasudong, di kalamazan tanga gazo mikot, di kapanubusan nagay. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Mingkakat zikoy dumangan no, ay Espiritu tabitua. Tumimong miso idngano. Isyaw na ikano manantudok nagay. Dadizana aginabaza dahamin no. Yaz ko'y nilahan di masiti ugadan sa. Tudukay ziko'y na gumusa di. Mungkang ziko'y mamidosa. Ada ziko'y pogoso na ontingaw. Kada pogoso kabaswanan magabit dagay, doy lahan di aw katunod, doy pihi sandi mga hong na kay manza. Idpisan dagay, magyum sikoy diyaw, may nakano sikoy mamanaw santanudan, pakazan na di kapasisan siladyol. Amaw kansaw mantad lahan katapatan, ano ikatunod. Sababi iti pagyanan sa diyaw, imasa kumaladya id sababi tampat timpu, edibisan di tama di tanak, sa hihinay ay sa kapuson. Amen. Ituhan, miyampay Diyoso. Ikinangan tabakas mamlakat na Diyos. Itama, amitanak, ami Espiritu tabitua. Amen. Ugad no, ang pabalo no, yabal tabasi di Tuhan.